Andai si punya ki viewers ki bapak gane ke video benta kasbi. Te benta kibun ki porlok ki ba komen janga ki ong ba ngin le kumno ba habang i tep pisa ka SMS kam juwan ha mobile dapok ka bang. Andai habang isay pisa pa de ka klay ban wan wood ka SMS. Tingin le kumno ba balay ka long kumni. Te don ba comments ki ong ba lada tep pisa lada say pisa ro ka SMS dapok ka bang kam juwan ha mobile jongi ngim juti be ye ruem. Te halor kata na benta kita ki badan kam ya gajing batay la na ya gajing pensay ban ya gajing hikay te mentangan hikay yaki. Te gitu ki badan kam ya katas ngabhaban ngabha. Te menta sim ya ke mobile jong phi tang bakan mau ba ha mobile jong phi de ban don bej u Yeno SBI apps ma claim une phinam la ban lai te nga une u Yeno SBI apps nga la dep install te ngan su klik bej ha une apps ma phi ru salek kum jo bej nga la klik to andang la klik hang ni app sipang kadang load to kalau awalnya lam yang ngasih mo te hang ni pin hap login yo ne u Yeno mo dengan klik hang ni login bathok hajrong du to ngala klik nang ta kapan ya u mpin mo te hang ni pi hap ban enter ya u mpin jong phi mo te ngau mpin jonga ngan hap entar hang ne phiru salek kumju to andang ladep enter yo mpin jonga te kawan yalam yang asene te ndal apoy hang ne scroll seneng kiu sejrong te hang ne hak try phi i kibun bah ki jing tho bat gane ke bahajrong du batho service request sa klik hang ne mo klik hang tu pe ngala klik hang tu anda pila klik hang tu karwan yalam biang ye phi sene te hang ne ru kibun bah ki option te kan mau bah ban klik hang ne batho account mo account klik hang tu to pe ngala klik anda pila klik hang tu pade hang ne ru dang bun hi ki option kane ka option ka bahasa kadiang ka batho activate SMS alerts sa klik hang ne pe ngala klik hang tu to anda la klik hang tu pade te hang ne pade i box i bajrong phi batho please select te klik bej hang tu to anda pila klik hang tu kapan ya u account number jong phi mo te kapan ya account number jong phi klik hang tu account number jong phi klik kum tu anda pila klik kum tu pej ngaru bakam juwan ka message yang nakabang de namar ba kadon hadi activate phi te ka ne ka symbol barit bapulon kum tu kadon arteli activate bat ka deactivate te menta kane ka SMS jonga ka setting hapok ka deactivate de na kata ka daw ba ka SMS kam juwan hapok ka mobile jonga lada ka say ne tep pisaru namar balay baka don ha deactivate te menta lada pikwa ban activate ye kini message lada pikwa ba ka message na bang kan one page happy lada pisay ne tep pisaru pidai ban klik hang ne batho activate mo te menta ngaru ngan klik hang ne activate baki tho sekali yang gadiang ni symbol pelon te pi hap ban klik hang tu to nda pila klik hang tu hang ne ke bahajrong du bodon ini khnam bakdew serum klik hang tu pin salap ya kine ki option bat kine ki option pi kim dai ban off tu way nan jrong du ngala off mdai ban off kum tu hanre kine baro kidai ban on bej kum tu mo di ban on kum tu ban nang ta pade hang ne pade batho credit David account te klik hang tu na phila klik hang tu philap ba hang ne ki tho arpheu hajar mo kane kamon ba
kan no hajar phibu ka limit ban sei lane ban thep pisa hakasi sngi phila ban tho hangne mo te ngan tho hangne ngan pom no yaga to te ngan syukum kan uksa ngan tho no sipeu hajar mo hakasi sngi to kato kamut ban thep mo te nang ta pade hangne pade ban sei pisa pade hang tur arpo hajar tu katur ngan ai khat san hajar subu mo to te nang ta pade kane ke baharum katur arpo hajar katur ngan ai sipeu hajar ngan pen ikum kan uksa mo te nda bila de ban klik hang tu pade kan mau bah ini simbol barit hangne dei ban off kumto mo lada off kumto phihap dei ban turn on yu kumto mo nda phile de bang to borok khoi nang ta sa check pade kala biang ne em nda phile I ba kala biang kam le lei kiu no se jrong nda phile kiu hang jrong hangne harum ki tho submit phi ki tho submit hangne pin hap klik hangne ha submit anda phile I ba kala biang lun ba phile de pendap ba phile dap le te hangne ha try do ba tho submit pin hap ban klik hangne mo pe ngala klik pe te ngala klik hang tu hangne ki tho SMS alert on account ending with 1084 is successfully updated mo te kamut kane ka account jonga kala update na kabenta ka SMS alert mo te pinhap man klik hang ne ba tho okay klik hang to tho okay nda phila klik hang to hang ne pade ki tho thank you na kabenta jonga mo kamut ba ka SMS jonga long kala activate bat nang ne sekman ladanga sei ne the pisaru ka SMS jonga napo kabang kan one page ha mobile jonga te phiru pin salek kumne khnang ba pin yo ya ka information lane ka SMS alert napo kabang mo kublai sibun